Ayo dong, lama banget sih. Bentar lagi mau nyampe nih, siapin aja uangnya ya. Oke. Oke lah. Rumahnya No, si orang pelitnya No, ada No. Itu yang lagi duduk, Iya, sana aja No. yang dekat motor kopi. Iya. Oke. Yuk. Mari, Kang Mas. Kemana be yuk? Mau anu kieu sih? Gak tahu, nemu dari lumpur. Oh, bisa aja lu King Kong Arab. Jadi dari lateuing ka dieu. Oh, Eka dia bagi hese melewati 7 benua, 7 negara, mendaki gunung, melewati lembah, berenang ke lautan, berakit-rakit dahulu. Oh, Dia geus dibere duit sah. acan. Beran setik. Pas-pasan yang ongkos. Beran mah kayak ini bosan aing nempona ieu. Nah, lo goceng mau buat apaan ini? Lumayan buat nambal bujal, perut. Iya. Dasar lu kutil kuda, udah gua anterin juga. Lu. Lu lagi lu split lu. Udahlah, set gua lu. Gua. Ayo, manusia aneh ini. Allah, kumaha abdi sing carekan ku calon suami urang. Gara-gara geus ngalingitkeun duit balanjaan jeung nikah. Abdi sieun ya Allah. Hancur urang awut-awutan miran urang asa terus jadi teu bisa ngajalankeun le. Ya Allah. Orang tua teh jadi calon istri ya Allah. Alhamdulillah nepi oge di lembur tercinta. Aku lilin lah sugan. Kalau bos saya minta bos lebu. Geus teu lila deui. Ere kawin jeung si beda. Ari itulah. Assalamualaikum. Bos. Waalaikumsalam. Beda naon? Aya bosna teh. Aya di pangkar. Sauran atuh. Mohon kalau betul. Mohon. Tasi bulan teh ngerang le. Kamari isuk, Mang. Kumaha daman? Alhamdulillah. Syukur atuh. Aya naon kira-kira ieu le? Ka dia teh kawartos. Kadapdek nikah urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas non Islam atas kana waktuna ya. Mohon. Sabaraha ieu bulan ieu hubungan teh? Sabaraha tahun? Tos 2 tahunan lah. Alhamdulillah. Tasih geus tos kana waktos namanya. Mohon. Terus kumaha ayeuna teh? Ada teh orang kali teh kawartos ka Emang. Mohon. Kayak kadapdek nikah. Hmm. Kasih teh kasih Emang teh ka bos lebu deui. Oh gitu. Mohon. Tos kitu bae nya, Mang. Kena. Urang ieu nyanak ieu sakerbit ieu. Ieu nyanak sakede kan ieu nya ieu mah nambi-nambi nya. Oh, turunnya, Mang. Mohon. Agak mantep gitu kan ieu mah kangge nambi-nambi bae nya. Oh, nyatos, Mang. Abdi ka bos lebu nya. Ya. Ya, Mang. Ah. Assalamualaikum. Sejuk, indah sekali. Aduh, indah sekali lembur ini. Adem, nyaman, asri, penghijauannya banyak, batahi mah dia ya. Tapi lapar itu. Nyan dahar heureun keluar. Tapi Mang Juned ke nyen kopi. Bayah sagedeung sebentar ini.
Kamana nya? Bete, lompatan be sugan di sawah. Tapi bisi aya ulah di sawah na. Ulin be ah, olahraga ngukur jalan. Jadi itu aya pos anyar. Kiranya tak. Gini aya penghonina sih. Gini awakna siga toran musola. Sabarkeun ah. Woi Mang, kenalan Mang. Siapa lo? Sekenal sama gua lo. Buset, biasa aja dong lu. Emang lu siapa? Kenalin gua Encep. Oh, Cep. Kenalin juga gue Bule. Bule dari mana lo? Muka kayak ubi gosong gitu. Ngarang be lo. Emang gue Bule, masa lu gak lihat udah ganteng begini? Gua lihat sih, tapi lo gak ganteng tau. Malahan gua lihat muka lo kayak belakangan panci tau. Enak aja lu sembarangan. Daripada muka lu kayak sikat WC. Ya bisa baik lo. Bentar-bentar. Gua lihat-lihat dari jauh. Muka lo kayak Iron. Iron man. Iron man. Daripada lu, muka lu kayak cetakan Odadi. Udah lah, bercanda mulu. Lu ada rokok gak bos? Lagi asum. Ada nih. Oh, Mau dong. Lu rokok apa? aku lah orang rokok gue. Wah iya lupa gua. Biasa Sini lah. vakum lagi ini. Ya, makasih. Kayak tanda perkenalan, ntar lu datang ya di pernikahan gue. Gak salah lo. Enggak lah. Nikah sama siapa lo? Sama kambing, sama ayam, sama entong. Asal lu muka odading ya sama orang lah. Oke bro, gua datang. Tapi lo siapin makanan yang spesial, satu boboko buat gua. Boros amat lo dasar pro toren. Ya udahlah, gue pergi dulu ya. Bener bro, satu batang lagi dong. Udah nih. Boros amat lo sama rokok juga. Udah pergi dulu ya. Sudah gua. Iya, yuk. Si guys si beda gening keur cururut kitu. Siga nu pusing. Gua keur boga masalah. Sambarkeun ah. Dadah, pernaon mana di dia siga nu pusing gitu. Cing atuh curhat. Biasa nih sih masalah rumah tangga. Hah, rumah tangga, kawin gencan? Rek kawin mah. Pugu ya keur pusing mikiran kawin. Kemarin nu dikirim si bule teh duit leungitnya ho. Hah, langit di mana mana? Teuing leungit di mana? Jabah sagala can dibeli deui pusing ieuing teh. Aduh, aya beda. Nya ih, urang teh asa teu pantes nyaho jeung si bule. Can ge nana acan, can ge akad geus kieu, komo ke geus akad. Sabar, adatna are rek rumah tangga masuk loba ujiana. Kumaha sih wis sieun dicarekan. Ayeuna mah maneh terus terang be ngomong ka si bulena. Terus terang kumaha pugu sieun? Kumaha tuh, urang teh bisa kumaha. Pusing ih. Yang geus tong pusing-pusing, ayeuna mah milu be jeung urang nyeblak kayu kayak ditraktir. Enggak, urang keur teu hayang emam, keur teu emut. Pusing nyaho mikiran ieu. Kamu mah gitu, nya geus urang ka ditu nya. Nya. Kenal tuh orang. Siapa ya? Jangan-jangan orang yang dicariin Bang Juna itu. Yang katanya kalau lagi lapar makanin buaya. Gue sebenarnya dah. Woi bang. Lu bang udah gede juga masih dicariin aja kayak bocil. Are bocil. Siapa yang nyariin? Itu Bang Junet dari kemarin nyariin. Katanya abang kalau lagi lapar rese. Suka makanin anak buaya. Are buaya. Dikira saya pak boy gitu. Emang bener kata Bang Junet juga kalau lagi lapar suka makanin daging buaya. BTW, abang udah ketemu belum sama Bang Junet? Udah. Tapi ngomong-ngomong di situ tempat makan di mana ya? Lapar banget nih saya belum makan ya. Ada bang, tapi jauh di depan. Kalau di sini adanya tukang warung biasa doang, kayak jualan es sama sebelah gitu. Oh ya, BTW namanya siapa bang? Wes kenalin dong, nama saya Saib. Kenalin juga nih, nama gue Dung, temannya si Obet. Obet. Iya. Oke bang. Yaudah gue cari makan dulu ya. Ya udah bang. Aing nanya ka sadeuy ka ditu ka dieu jelema.
Oh, budak aja. Belengit anak sultan. Jangan lu. Cuma tolak dia. Jadi curang, kalau bunda ini. Jangan lah. Aja dong. Siapa sih lu? Nasi setiap manggil jalma ngomongnya bahasa Indonesia baik. Lu ngomong apaan sih? Gak jelas banget ngomong-ngomong sendiri kayak orang stres. Yang ada lu gak jelas. Gak jelas gimana sih dari tadi gue ngomong jelas begini? Ya deh lu jelas, tapi ngomong-ngomong muka lu kayak jublek lah. Tapi lebih jelasnya lagi, muka lu kayak encep deh, kembar gitu loh. Kagak, ngapain sih lu nyamain gue sama King Kong Arab? Ada otak lu. Coba, itu apaan lagi jublek? Emang apa coba spesialisnya jublek? Spesialisnya jublek itu buat numbuk bumbu makanan. Nah, dari situ muka lo taruh deh di jublek. Ntar gue tumbuk-tumbuk biar muka lo kayak mirip encep. Tuh kan encep. Udah sembarangan bae lu kalau ngomong. Sebenarnya lu itu siapa sih? Kenalin, gue bule, pasalnya beda. Sebentar lagi gue mau nikah sama beda. Nah, lo tau kan beda? Lu nikah? Emang ada cewek-cewek di luar sana yang suka sama lu? Muka lu kayak hewan purba belagu. Yalah nikah, gue udah keren gini masa gak nikah. Emang lo jomblo sabun. Kayak lu kejauhan, men. Jadi bilang bos. Ngapain gue iri sama lu? Sabun gue di rumah belum habis-habis. Udahlah dari tadi ngomong mulu. Dasar muka sabun. Ya udahlah, jangan lupa ya datang di pernikahan gue nanti. Udah, ntar gue datang, gue bawa kado yang spesial buat lu. Ya udah gue akan cabut dulu ya. Udah. Oh iya ya. Gue lupa nanyain alamat nikahnya di mana. Ah, ya udah, gampang aja dah. Nanya ke tetangga.